Sibonga kakhulu bafowethu. Namhlanje umhlangano uhambe kahle kakhulu. Ngitholile ithuba lokukhuluma nomacingwane uMinister wamanzi ngoba sikhalana ngamanzi nje. Ngaphinde ngalithola ithuba elincane lokukhuluma noDuma. Uhulumeni nje bengibeka kade ngiqala ukukhuluma naye uhulumeni. Lokho wathi inhloko uhulumeni ngijabo bengivama ukuthi ngikhulume nabo lapha kuma social media. Imlayezo yonke engisuke ngidlulisa kuma social media bathi bayayizwa. Futhi nabo futhi sebehamba nami ngoba yibe sengibezwa sebethi siqale lento iyagqilaza ngiswa noDuma location njalo emhlanganweni lapha ngithi hayi usuthi ke lento sebeyayivuma. Elami selithi ke no uhulumeni asiqabene nawe ngoba ngikubonile ukuthi manje usuyafuna ukube sisondelane sisebenzisane. Mina bengenankinga into engangivele ngiyifisa ukuthi kusizwe abantu ngoba nje uMinister ngijabule kakhulu ukuthi ufikile uMinister wamanzi umnumzana uSenzo Mchunu futhi ke umkhaya wami mina sakhelele buka nje umjovo nxa ungekho ekhaya umchunu uthumela abafana ekhaya nama ungekho umjovo uthumela abafana ekhaya ngifike ngakhala ngomgwaqo osukwehluhluwe uyalena kwanongoma ngathi umchunu ngawusheshise masinyane wathi usenhlelweni zawo ngaphinde ngakhala ngebridge elithi ngawela uwelele ntwana wafike nakhona umchunu wathi le nto vele usendleleni ubhizi ngayo ngicabanga ukuthi namanzi ke leni sikhala ngawo ukuthi amapipe mancane namaphampu mancane sinamadamu amakhulu oJozini Dam sinamadamu amakhulu kodwa nje ilento lokhu ngiphathe kabi njalo ngimchazelile umacingwana ngathi ngiphathe kabi njalo into kwaSenegal singazi ke njalo noma mhlawumbe kunama agreement awasayina kudala uSenegal awu 100 years ngoba akwazi ukuthi ngaba nomfula ongaka bese kugcineni lo mfula uthola ukuthi ena awufike endaweni amanzi asinawo amanzi kusho ukuthi nje amanzi emdlule eJozini sivele sithi hawu amanzi angaka kodwa sithola lutho yikho ngithi mina cha bafowethu mnxenxene nahulumeni uSenegal ngoba thina ngeke simnxenxe mhlawumbe nanenze isivumelwano thina sikho isivumelwano esasenza naye ngoba sithi sisuka nje thina sifike sifuna amanzi kaNkulunkulu anethiswa uNkulunkulu ngendlela yethu kanti asiyithandi lonto leyo sifuna ukuthi thina sihloniphane sibambisane futhi sakhane ngoba siwuZulu awusemabhizinisi bakithi abasafufusa uhulumeni nje abaseke inkulumo zakho Duma ngicabanga ukuthi akungabi yiphutha akube yiqiniso ngoba uyoqala igqilaza lento nawe amacingwane wenkosi yami naMinister wami ngongakithi yonke inkulumo ekhulumile ukusethembisa ngamazana ukuthi kuyovuleka akube yiqiniso ngoba wena futhi umalume ngoba uyosuke iqale lento nakuwe kumakhelwana wami kodwa ke ngibonge kakhulu umhlangano ube muhle ngabona ama-CEO wazo zonke inkampani zalapha ko-Richards Bay o-Trinox nobani nabanye ke nje ngihlale ngizwa ngendaba kuthiwa na babaxhaphaza abantu ngibabone ngamehlo ngase ngithi mina no angingababuzi ngoba size ngokunye kodwa siyenza isikhathi ngoba sisazophinde silokhu sihlangane njalo nabo ngoba ngibonge kakhulu ne-business chamber yakhona la e-Richards Bay nje ukuthi basimukele nami bangimukele bakithi ngiyazi ukuthi ke kule ndawo yase-Richards Bay yona ndawo imboni futhi yona ndawo esiyazi ukuthi abafowethu bayaphila khona abafowethu basebenza khona ingakho ke ngijabule kakhulu ukuhlala nama-CEO nanominister bakhona nanominister bakithi eSouth Africa nanoPrima ngijabulile engicela nje ukuthi konke ke kodwa bakithi okukhona kunina nonke baholi akungabi ukukhuluma kuphela kweyenziwa izinto sibone ngamehlo ngoba manizenza izinto nisibona ngamehlo sonethemba kakhulu futhi siyonimela ibonge kakhulu lento kaprofessor namhlanje ibizo halalisela amabhizinisi ibingezile ukuzogqilaza ibizobuka nje abafowethu abazamayo ngamabhizinisi ibacelela isibusiso nenkampani ke nje lezi ke phela kayikhuphula imali bakithi oRBM noRBCT no-Trinox abantu ngoba phela abantu banemali isuka phesheya ngoba ilahle silokhu silibone njalo kodwa uthola umuntu amasente emancane yikho ngithi ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke nabo laba bafowethu abanikazi bamakhampani de bekhona abawavula amathuba phela ukuthi osomabhizinisi abancane nabo babakelekelele ngoba ngeke sigade government kuphela siyazi ugovernment usinikeza azendlu mahala impesheni mahala kodwa njengabo njengama-private company amakhulu abanikeza abantu bakithi imali lokho nje ngicelile kubo ngoba ngikhulumile impela nabo nabelungu namhlanje ngabacela ngathi abantu bayakhala abantu bayafa bengenamali abantu bafa sebenezifo abantu bethola baphethwe ngo-TB baphethwe ngamaphaphu ngoba lezi inkampani zabo kahle kahle zinamakhemikhali akwazi ukulimaza abantu ngoba de ngibona nje ne-CEO yalapha kwa-Trinox naleni inkampani lapha lena e-chemical ade bekhona impela ngifike ngakhuleka kubo
ngacela kubo ikhona le nkampani lapha nje mawudlule robotini uFosco ngibabone bonke abaphathi bazo no-CEO bakhona esengicabanga ukuthi ke sisazoqhubeka sibambisane nabo futhi ngibachazelile ukuthi abazama ukuthi beseke izinto esizenzayo njengentsha kwama-sports bephinde beseke bevula amathuba omsebenzi bese ngicela kakhulu ukuthi khala amanzi lana nkosi yami asuka nje lapho uthukele entabeni zokhahlamba angena olwandle awenziwe phela uminister wethu awanqanda awasebenzisi nawo nje lana amanye uthotha asuka kwezinye indawo amanye azasuka le phezulu ayongena lena olwandle olulene ezansi kweMozambique wonke lawo manzi afuna ukunqandwa asetshenziswe sikwazi ukuthi ingcono kube khona ama-boreholes kube khona ukuthi amanzi siwathole ngoba amanzi abaluleke kabi ngoba mina ngangiphatheke kabi ngohulumeni ethi uhulumeni asanithaze izandla amanzi engakho ngaze ngathi mina kodwa bakithi uthakasha uthi athi bese siyasanitizer ngaze ngicabanga lokho kodwa cha ngangikho lapho enganza kwethu ibonga kakhulu lento kaprofessor isiuqedile umhlangano isiyagudla lento yakwagudla uzungena emadoda isiyawugqilaza kuyobuya ntambama isizobona ingonyama iyahamba lento ngibonge kakhulu macingwana nawe Duma ngiphinde ngibonge kakhulu nawe Meya Ngwezi ukuba khona kweli no municipality manager walapha kwamasipala yindoda ibekile leya ndoda umfo waZulu yana ngibonge kakhulu Mageba utshengise ukuvuthwa nanokuthi umuntu uma umholi kuwe uyamtshena iqiniso ilokho nje bengukudlulisa ingane zakwethu eka professor ke kayilala endleleni mawubhedile ubhedile mawenze kahle futhi siyokunqoma ukuthi wenze kahle benisenza kahle nisakhuluma kahle kodwa ke konke sicela sikubona obala singakukhuluma igcine kungaveli sigcine ngokukhuluma nje ngoba bathi ngesilungu empty promises uyabona lento awafuneki ama empty promises